Oras mahubata haganubang, selamat pagi Bapak Inang, paimi buka kita lawata, tanah hita lobi hata dini bata, nagabi gogo hibata dini. Tapi paimi basok kanami, hata dini bata, martonggo lobi hita, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan, bani hidup ni hurmu, na totapi ondos kokam, hutonga-tonga nami, dasku bani sobut nyarion. Sihol pukahon nami lahon nami, ondos kubamuhanai Bapa, hasomani hamhanami ibagas Kristus Yesus. Amin. Kita haganuban hasoman sa persayaon hata ini bata naga bebo hal bata lomak kasomani hita mandalani pergulu hatta sepanjang sedarion tersurat bani Roma waluh ayat 10 itu sonoma hata ini bata ayang goanak kita dihutma panean bani naibata hasoman panean ni Kristus anggo hasoman ni hita manaron gabe hasoman ni mahoma hita ibagas hasangapon hita haganupan Bapak ini mengharga di Tuhan isedo naisobut anak ni naibata anggo adong suku-suku sonon tentu ibagas balos na sederhana, urado rahita membalosi anak ni Tuhan aima napor saya hubani Yesus. Anak ni Tuhan aima halak Kristen. Jangan hanggulang persaya itu urado humahita makatahon bahasa ailang anak ni Tuhan. Anggulang halak Kristen iya urado humahita makatahon bahasa ai lang anak ni Tuhan. Bapak ini mengenalkan ni Tuhan, tentu isedo anak ni Tuhan. Anggo sebut hita mahala Kristen, boydo sahali balos na sederhanaon, gabi balos na dia. Tapi lebih kuncai sa sitomi, hatan ni batayzon sihol makatahon, isedo anak ni Tuhan, na perlu beaima, anggo ibasa hita, iatas di teks 16 tahun, iso putizon, halak na persaya hubani Kristus, naibobai tondui napasing nagoluhni marianan harosuni nebata na pergoluhanni mardalan domuhbani harosuni nebata songon na binobaini tonduni nebata jadi lang pitah mengaku Kristen mengaku persaya hubani Kristus tapi yang go dunia ondo mambubai iya tondui par dunia ondo aidona dong ibaga syukur pakon pikiran ni tentu sobuton kita hagan lupan lapi boya anak ini bata tapi na parlobi ini sobut jon iso dan itu hanaima na manggoluh bani harus ini bata na tondui ini bata mambubai iya bani parguluhan ni na padua anak ini bata iso but jon aima anggo raia hasoman ni Kristus laho manaron anggo iberehon hadirion ni manaron songon Kristus na domma manaron ni tutulang iso budijon dalam arti asemade hita asemar sitarono kita songon sitarono Kristus ai tapi sonaha do maksud ni jon sebagai halak na persaya hita rahita mempernalang derita mengingkari segala kedagingata hisap-hisap ni pardagingota boyai di horom hita lang haganut ibondut kita segala namatin na dong kita nohon tapi rahita makorom tutuai Indonesia butijon memberikan diri untuk menderita bersama-sama dengan Kristus pakon lahu mengidangi kasoman nalega nah anggodoma sonai tentu ahado nagabi bagyata. Nini hatar ni batay John sebagai anak kita na dumma menggoluh ibo baiton dunia ni bata na dumma memberi diri ramanaron isobuti John gabi hasoman panean mahita hasoman panean ni Kristus ase songon Kristus na panean bani hasangaponin haguluhanin sonai mahomahita halak na persaya gabe panean bani haguluhan sisa dokah ni songon hasangapon na dumayondos kon bani Kristusin sonai mahomahita sebagai anak
maningun manjalo hasanga ponin homa isyamun nine bata bapa. Bapa ini hargani Tuhan, domuhzai marhitioni hatan ni batai jon dingat hita, anak nine batado hita, anak nine batado ham, anak nine batado halak na persaya. Domuhzai maningun tondu nine batado naman bubai hita. Sepanjang pergulu hatta, bani haganu blawatta, bani haganu porjatta, maningun tondu nine batado naman bubai hita. Namangi hutai maningun rado hita manaron, rado hita makorom, maningun rado hita mempernalang, maningun rado hita manulak haganup hisap-hisap ni namatin nadong itanohon. Asidomu huzai boitongon kualitasta gabe kualitas anak ni nebata. Kualitasta aima kualitas anak-anak surgawi yang memang layak ditempatkan lahu menjalo hasanga ponin holi, layak ditempatkan isyamun ni bata bapa songon Kristus na menjalo hasanga ponin. Amin martonggo hita. Terima kasih Tuhan malas hurnami bani hatamu nadum maundos pargugui hamhanami laho makurjahon hurjanami sedarion. Ibagas Kristus Yesus. Amin.